Antu bairi baraboragirwe na mĩĩrĩ yao gũtirimwo nterechia Kinamiru zima mwendo wa Mutwate ni bathikinja kwao nterechia Ntoroni kaunti-inĩ Tharaka Nithi. John Kamwara na Bernard Nyaga baurire na mĩĩrĩ yao gũtirimwo muthiene jo mweri muthiru ni antu barabate kumenyeka Mwankira Nandi aria kinya muntu ungi na rietwa Vincent Majira uria kwirikana nari nabo atironeka Mwankira Nandi akari ni barombete utethio kuma kiria siasa na kinya thirikari gutigira ni bakuona ujungi. Paul Kabithi na nteto ije na njira indiku Rugono rwake bana ruina rwa Kairu nene arahanda kaino ithatu cia ukuruba gatigati kuma bwa Ntoroni bombire gukimbo na kungererwa barabarani bathiete kugura ng'ombe bwaki na mweri wa enana aramiri ya bairi kunogokagwa mthi nuntu mwiri wa muthaka umotionekanite Mwankire mthi tukwaria Majira Vincent Majira nontu uyu atonekana ingwa ake twonire nje twamenye na cio Majira na aria nontu ingwa tia twacionire ndandori ngo chantu batatu ndamegerire gucigundua gucitambua cionthe cia bao na indo ndaringia thimo ndauga nkumenya nguo ibo baorage nontu twega gwantu baorage nontu baorage twara miciri twakomenya Jumamosi ende baretwa Jumamosi ndira wakera gwikinya thaa 4 iro twachokera mia twachokera kena nontu tari ndachokera twariko gwethera twi pirikani cia guchwa ng'ombe nontu ndari kuntu kwega yo ndari kura ndathi kugira kuntu kuraya ndio nachoketa kenda kunywa chai iro ndirwa mantu tamu ndio iro twambiria ndego churika bora tumba guchwa miri atoguchwa miri tie ntu twana tiga uju twonire na kiongo eku tie ntu kingi twana na kuma gutie sindi sikinya bonge twana tetio ana kana no report no eriko kana eriko ikuo kiao tutie butumenyete batwete umana takuru tie twanete tie ntu twanete kiao ni karikari ari meneretu hari ni Ntongoria Kathumba ari mujumbo Tharaka Gitonga Murugara urano akiari ugite agatigiro twiria bone ni bukurutho iguru ria karikari ri nontu antu bathatu at one time especially ba biachara sincerely mantu baturingithitie muno ilosi nene na kambere antu bara ba boda boda pole sana nontu mwenzenu uyu aruta wira boda boda na athire utwire family twira biashara twira antu ba boda boda Ntoroni Tharaka constituency yonthe Tharaka Nithi county tubere pole nontu wa mantu mama thirikari ikurutha investigation ibarutha investigation tumenyi bao itwije ma CID mena thimo cia antu aba thimu inu china kira gintu kindeni yagu ibathome bwega batwiri bao babari na tabendaga na nata kwathiete na niuta mujumbe wa Tharaka ngwatanirite na babangi bareaga senator na woman representative tukaendelea kuthingata thirikari yetu ministry ya interior na security ya Professor Kithure Kindiki ikagitani waku Gitonga tariritie twikwenda gukarana thina especially teno ya antu bathatu kura wegita rimwe no makaura barara tukwenda no mbionekane kaingo tuya Madam Ura Kinyaga mwene tao Majira nwetu mutetherie kunogokia muntu wake ngoro yake itharuke athi na mbere na wiriri ngi cionthe iriku wetwa gwogu tukendelea kwaria antu bako ba Ntoroni ibwijona ria ringi mantu amagutwike ibo ruitio lakini turombe kai tutigagende ona njira no bagendie neo Murungu na gutethio kurema wanka mianka yake kinye riruthio kanogoke bwe kumana na ngai na areguru baba iba mame bwega mwanka erera Murungu akaigwa bathuranithite Bwana Patrick Kinoti uri mukarigiti wa kiama ya bonda bonda kaunti ya Tharaka Nithi romba dhurumu esmua jiji na ituye wona wesogo na malengo majority rinda itu kuboromba itu antoiba yewe security kithakani iki nonto ne biashara ya ng'ombe iriuma kina na tutena security thakaino tukendelea kubathika nontu watabura mwali uraririe ukaringirwo thimu no time orogwe na mega na mathuku ukithungia mutegoni witutiga nkiripotera uru weekend kuma nterechia Tharaka Bicho Paul Gwakabithe.